Pogledajte i kako je izgledala velika vojna parada u Moskvi koja je održana povodom 80 godina od pobjede u Drugom svetskom ratu. Внимание! Говорит и показывает Москва. Vojna parada u Moskvi povodom dana pobjede u Drugom svetskom ratu po običaju je bila velika i po broju ljudi i po broju gostiju iz inostranstva. Prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na Crvenom trgu povodom 80 godina od pobjede 9. maja marširali su ljudi, prodefilovala je tehnika, prisustvovali su i preživjeli ratni veterani. Krenimo redom. И знамя победы! Смирно! Для встречи слева! На краю! Uz zvuke kompozicije Sveti rat, pripadnici počasne jedinice 154. nezavisnog preobraženskog puka oružanih snaga Ruske federacije marširali su noseći državnu zastavu Rusije i barjak pobjede. Barjak je replika crvene zastave koja je istaknuta na Reichstag u Berlinu 1. maja 1945. Na zastavi piše 150. Idritska streljačka divizija 79. streljačkog korpusa 3. udarne armije 1. Beloruskog fronta, odlikovana ordenom Kutuzova 2. stepena. Kompozicija Sveti rat delo je ruskog i sovjetskog autora Aleksandra Aleksandrova, osnivača čuvenog ansambla Aleksandrov, i on je komponovao sovjetsku, koja je danas i ruska himna. Delo Sveti rat nastalo je nekoliko dana posle napada nacističke Nemačke na SSSR na zahtev sovjetskog državnog vrha, kako bi se rečima i muzikom podigao moral kod vojske i građana. Posle dočeka zastava, ministar odbrane Rusije Andrej Belousov izvršio je smotru i pozdravio učesnike parade. Zatim je predao raport predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Kao i uvek usledio je govor predsjednika Ruske federacije. Kao i uvek, govor je bio na temu istorije, značaja dana pobjede i sećanja na žrtve koje su Rusija i Sovjetski savez podneli u borbi protiv fašizma. Takođe, deo govora u prilično pomirljivom tonu bio je posvećen rusko-ukrajinskom ratu i odnosima sa Zapadom. Slava narodu pobjeditelju! S praznikom! S dnjem velike pobjede! Ura! Usledio je defile pešadijskih i motorizovanih ešalona. Paradu je po 12. put predvodio general armije Oleg Saljukov, komandant kopnene vojske i moskovskog garnizona. Ritam celoj paradi davao je orkestar Ruske vojne muzičke škole i akademije. Njih su sledili istorijski ešaloni koje su sačinjavali vojnici obučeni u uniforme Sovjetske crvene armije sa naoružanjem i vojnom opremom iz perioda Drugog svjetskog rata. U znak poštovanja prema istoriji i prema gostima, pre Ruske marširali su pripadnici stranih vojski, pripadnici oružanih snaga pojedinih zemalja bivšeg SSSR-a, koje su kao deo Crvene armije bili deo pobjede 1945. Sa njima su bili vojnici iz azijskih država, koje su se takođe borile protiv sila osovine. Od bivših republika bili su prisutni Azerbejdžan, Belorusija, Kazahstan, Kirgizija, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Marširali su i vojnici iz azijskih zemalja koje su u vreme Drugog svjetskog rata kao deo drugih država ili kao pokreti otpora bili na strani saveznika. Redom su nastupali Vijetnam, Egipat, Narodna republika Kina, Laos, Mongolija i Mjanmar. Za njima je išao glavni deo pešačkih ešalona. Prvo ešaloni, ili po ruskom pukovi, više vojnih škola iz nekoliko delova Rusije. Predvodili su ih viši oficiri, a marširali su i učenici vojni srednjoškolci. U ruskom vojnom školstvu postoji sistem koji omogućava da deca postanu deo vojnog sistema od praktično 5. razreda osnovne škole i da posle završe srednju vojnu školu i akademiju.
Poseban ešalon činili su i učesnici rata, odnosno specijalne vojne operacije, kako Rusi zvanično zovu aktuelni rat. Marširali su i pitomci vojnih akademija, viših vojnih akademija, zatim polaznici akademija Ministarstva za vanredne situacije, Rosgvardije i Federalne službe bezbednosti. Ove godine Rusi su prikazali nešto brojniji motorizovani ešalon. Predvodio ih je ešalon legendarnih tenkova T-34 koji su odigrali važnu ulogu na istočnom frontu u Drugom svetskom ratu. Za njima je išao takođe legendarni samohodni top Su-100. Sledili su ih borbeni sistemi u aktivnoj upotrebi u ruskoj vojsci. Oklopna vozila Tigar-M, Tajfun i Titan, kao i vozilo za medicinsku evakuaciju Linca. Posle oklopnih točkaša videli smo i guseničare. Izviđačko borbeno vozilo pešadije BRM-1 sa besposadnom kupolom i dodatnom oklopnom zaštitom. Tu su bila i borbena vozila pešadije BMP-2M sa novom kupolom Berežok, topom kalibra 30 mm i protivoklopnim raketama Kornet. Sledili su ih nešto jači BMP-3 koji imaju dva topa od 30 i 76 mm. Tu su bili i novi BVP-ovi Kurganjec 25 sa novom borbenom kupolom Epoh. Išlo je sve jače od jačeg. Rusi su prikazali tenkove T-72B3M, T-80 BVM i T-90 Proriv. Svi tenkovi su prema zvaničnim podacima u sastavu aktivnih jedinica ruske vojske. Posle tenkova išle su samohodne haubice, MSTAS na gusenicama i Gijanci-TES i Maljva na točkovima, što je novina u ruskoj vojsci. Sledili su ih sistemi raketne artiljerije Tornado S i Tosočka. I posle njih zastrašujući lanseri za balističke rakete Iskander-M, koje mogu da nose konvencionalnu i nuklearnu bojevu glavu. I ne tako veliki i zastrašujući, ali sve moćniji dronovi. Tekući rat Rusije i Ukrajine vodi se dronovima, a za Rusiju najvažniju ulogu imaju letelice koje su prikazali na paradi. To su izviđački dronovi Orlan 10 i 30 i lutajuća municija Lancet 51 i 52, zatim Garpija i Geran. Parada naravno ne može da prođe bez S-400, simbola ruske protivvazduhoplovne, ali dobrim delom i protivraketne odbrane. Organizatori parade su pred sam kraj malo pomešali karte. Začelje motorizovanog ešalona činili su redom padobranska oklopna vozila BMD-4M i BTR-MDM Rakuška. Za njima je prodefilovao ešalon mobilnih interkontinentalnih balističkih raketa Jars-24. Domet je do 12.000 km, brzina do 30.000 km na čas. Na kraju motorizovanog ešalona bila su nova borbena vozila pešadije Točkaš i Bumerang, ali za njih, na primjer, nije navedeno da li su raspoređeni u neku rusku vojnu jedinicu. I na samom kraju parade skroman vazduhoplovni ešalon, avioni Su-30 i MiG-29 i Zakro grupa Vitezovi i Striži. Za kraj, nebo su u boje ruske zastave obojili avioni Su-25. Ruski vojni orkestar je pesmom Dan pobede označio kraj parade povodom 80 godina od pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.